Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera rwose nyamuneka kuri eshanu z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko ni moto, ngira ngo narababwiye ati mu gihugu rwose cy'i Burundi ibintu rwose biba bikomeje kuzamba, biba bikomeje gukomera, biba bikomeje kuba ibindi bindi, ngira ngo ni nabyo tuba tuje kwinjiramo kugira ngo tugende tubisasanura, tubabwira uko situation ihagaze mu buryo mwese cyangwa ubundi. Turaje rero tubabwire ukuntu muri iri joro ryakeye nubwo ahitwa i Bujumbura rwose woherejwe icyitwa ibifaru, hageragejwe rwose ikindi gitero, ariko iki gitero kikaza guhita gisubizwa inyuma, kuko abagerageje kukigaba batigeze babona buryo ki bashobora kuza kurasa abasoda b'abarundi bari bari hano ku kibuga cy'indege, dore yuko bya basoda bari badiporoyinze ndetse kandi n'ibifaru bigomba gucunga umutekano, gukora amapaturuye mu masaha y'ubugoroba. Ngira ngo muri ano masaha, ngira ngo muri iki gitondo turaza kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, ariko mbere na mbere munyemerere nyamuneka mbanza nisubiza abantu badukurikira kugira ngo ibintu tubyinjiremo. Badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye rwose, tubanze tubaye ikaze hano kuri Duniani Kote TV. Badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, muri Korine Munana, muri Korine Mujejuru, muri Korine Mulangala, muri Korine Kinazi, muri Korine Kinigi, muri Korine Atongo. Badukurikira bari mu makuru nagiye atandukanye, tubahaye ikaze. Badukurikira bari Cibitoki, Gitega, mu gisagara cya Bujumbura, tubahaye ikaze. Bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe, bari Zambia, bari mu bice bigiye bitandukanye za Uganda, bari za Kongo, tubaye ikaze hano kuri Duniani Kote TV. Ariko kandi ku mugabane w'Uburayi ntabwo twabibagirwa, tubaye ikaze abadukurikira rwose bibereye hano rwose Amasimi, Canada, Amerika, babari hano mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa, babari za United Kingdom, tubaye ikaze tuyikuye ku mutima, tubabwira tuti ikaze muri ano makuru ya mu gitondo. Birumvikana rero ngira ngo twinjiye cyane, reka duhite dufatiraho, ntabwo turi bujya mu bintu byinshi ndetse nta nubwo turi butinde, duhite twerekeza rwose mu nkuru zidasanzwe. By'umwihariko ngizo ingingo z'ingenzi tugiye kuba twinjiramo, cyangwa se ngayo amakuru tugiye kuba tuva imuzi n'imuzingo, zimwe mu mpfunyapfunyi. Turaza gusimbukira i Bujumbura turebe uko situation ihagaze, ibintu byakomeye, ariko kandi turaza kurebera hamwe uwitwa Ndakugarika rwose wongeye kurusimbuka mu buryo navuga ko rudasanzwe, nyuma yo gutegwa ambush, ariko bikaza kurangira abinyuzemo kubera ubwenge barimo barakoresha muri ibi bihe, by'umwihariko batavuga rumwe n'ubutegetsi bwo witwa General Neva. Turaza kuba tubikomozo, ariko kandi rwose tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka ku makuru adasanzwe, by'umwihariko aturuka rwose za Cibitoki. Ni Cibitoki yarayumvikanyemo amasasu menshi cyane, benshi bakavuga bati ese noneho byaba ari byo kuba byaba ari cyo gihe, by'umwihariko kugira ngo icyitwa Katanyama, icyitwa za FDLR, byaba ari cyo gihe kugira ngo icyitwa babagizi ba nabi by'umwihariko batake. Ariko amakuru dufite atari ivumbi, muraje mumenye ukuri kwa nyako ku bigendanye n'aya masaso. Turaza gusimbukira by'umwihariko muri CNDD FDD, turebere hamwe iby'uwitwa Reverien Ndikuriyo wamaze kuba rwose avuga ati nubwo umukuru w'igihugu yamaze kuba ava muri Gabo, nyuma y'uko rwose yari yitabiriye ikijyanye n'umuhango w'irahira rya perezida wa Gabo, hari ikindi kintu kidasanzwe agomba kuza kwitaho, by'umwihariko aze yitonze mu bigendanye no kuza kuba yasisikara mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo hari impamvu ibi byose babivuga, kuko nimo mubyibuka neza kudeta yaragiye guterwa, bikaza kurangira ataje mu ndege, akadurinda kuzenguruka agaca muri za Tanzania. Ibyo n'ubundi yari yaburiwe n'aba bagabo barimo by'umwihariko n'abafite inshingano zikomeye hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo byumvikana yuko baba bafite icyitwa amakuru adasanzwe. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga gatanu kuri gatanu. Turaza kugaruka
ku makuru menshi cyane rwose arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Muraza kunyemera mbabwire yuko ubu tuvugana ahitwa Kibira naho imyiteguro ndetse Katanyamazi ikomeje kwitegura mu buryo budasanzwe, ubona ko zifite courage n'umurava. Byinshi cyane tugiye kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo. Icyo usabwa nta kindi, nimba utari watonda kuri sabone, ni ugutonda kuri sabone kugira ngo tujye tubana neza gatanu kuri kagenzi kako, ndetse ukanasharinga iyi video kugira ngo inshuti n'abavandimwe nabo rwose ibintu bijye bibageraho, by'umwihariko bamenye aho bizakubitira ndetse n'aho bazerekeza hakiri kare. Yes, reka twirukanke cyane rero, ntabwo ndi butinde, ndahita nkubita mbangura, duhite twinjira mu cyitwa imiripuko, duhita twinjira mu cyitwa amakuru adasanzwe arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Munyemere duhere ku nkuru idasanzwe y'uwitwa Ndakugarika. Uyu Ndakugaruka ku isaha y'isa 2:45 nibwo uyu mugabo yari avuye mu gisagara cya Bujumbura. Uyu mugabo rwose amakuru mfite ngo akaba yari arimo agana Gitega, sinzi ibyo yari agiye kurebayo, ariko ngo muri uku kugana Gitega ngo uwo mugabo ngo ntabwo byaje kumworohera, kuko imodoka ye ngo yaje kugeragezwa guhagarikwa n'abantu batazwi, batari bamwe mu nzego z'umutekano, batambaye iniforume by'umwihariko y'igihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo aza kujya gutya arahagarikwa. Amaze guhagarikwa rero, bigendanye no kuba yari afite umushoferi umutwaye ndetse yari afite abarinzi babiri, nawe ubwo birumvikana yuko rwose abo bantu byari bane. Ubwo bahise basohoka. Bamaze gusohoka babona ni abantu batasobanutse, ni abantu bafite imbunda ariko batanambaye iniforume za gisirikare, badafite n'amakarita baranga. Nta kindi kintu cyabayeho rwose, bahise batungana imbunda. Muri uku gutungana imbunda rero, imodoka y'uwo mugabo yaje guhita ikomezayo irerekeza, iregendera, ariko biza kurangira n'ubundi abangaba bitewe n'uburyo bose bahise batungana imbunda, bose bageze gutya rwose bakazishyira hasi, umwe agakomeza inzira ye n'undi agakomeza inzira ye, biza kurangira batarasanye. Ariko amakuru twamaze kwakira atari ivumbi ni uko ibi nubwo birimo birakorwa, by'umwihariko bikomeje gukorwa na bamwe b'indani mu nzego za politike, ngira ngo ibimaze igihe kinini mbabwira ati ikintu bita igihugu cy'u Burundi kiri mu kaga, mbabwira ati ikintu bita igihugu cy'u Burundi kiri mu mazi abira. Ibi bintu byaje gukorwa na bamwe rwose mu nzego za politike, aba bakaba ari bo by'umwihariko barimo bagerageza rwose kuba barangiza cyangwa se bashyira ku butaka by'umwihariko uyu mugabo mu buryo navuga ko budasanzwe. Birumvikana yuko rero nyamuneka ibintu biba bikomeje kugenda biba ibindi ndetse bifata indi ntera. Ni igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo ya buri munyapolitike ukomeye ndetse ufite atavuga rumwe n'ubutegetsi arimo aricungira umutekano, kuko isaha ku isaha nyine n'umwe muri bo ashobora kuhavamo, kandi umwe muri bo aramutse bavuyemo, birumvikana yuko rwose byaba ari ikibazo gikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse gishobora no gutuma ibintu bigoma guhindura isura. Nk'ubu amakuru mfite atari ivumbi, mu kanya gato gashize nibwo nari ndimo nyakurikirana ku bitangazamakuru byandikira mu gihugu cy'u Burundi, hano mu gisagara cya Bujumbura, ishyamba si ryeru, ndetse nta nubwo nari nava kuri CNDD FDD, kuko uwitwa General Neva akomeje kuburirwa ku rwego rwo hejuru, bamubwira bati ujye witonda ku bigendanye no kugenda mu ndege, ujye witonda ku bigendanye no gukoresha ingendo za hato na hato, by'umwihariko zidafite akamaro hano mu gihugu cy'u Burundi, kuko ni bimwe mu bintu bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye. Amakuru namaze kwakira ni uko uretse kuba abanyapolitike bagiye batandukanye by'umwihariko bakomeje kugenda bavuga bati ibi bintu ntabwo bizoroha, hari n'ikigendanye no kuba ubu tuvugana by'umwihariko rwose hari byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bigaragara, byemeza yuko isaha ku isaha rwose ibintu bishobora kuza guhindura isura by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo ibi turabibona ku banyapolitike benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Maze iminsi mbabwira ati abitwa Agathon Rwasa bari mu mazi abira, mbabwira ati abitwa Ndakugarika bari mu mazi abira, mbabwira ati aba bagabo ba Bunyoni, nk'ubu Bunyoni warimo aranahigwa kugira ngo yicwe bamushyire ku butaka, n'izina rye barisibe rwose ku kijyanye n'irangamimerere y'igihugu cy'u Burundi. Rwose uwitwa Ndayishimiye cyangwa se General Neva arebe ko yatuza, kuko ni umwe mu bantu avuga yuko
niyo yaba ari muri gereza rwose bashobora kumugambanira ndetse nyamuneka bakanamushyira ku butaka by'umwihariko kandi bari muri gereza. Ubwo rero rwose ni umwe mu bantu akomeje kugenda yitaho avuga ati nakora ibishoboka byose kugira ngo wowe by'umwihariko tukunyuruze cyangwa se tugukore mu nzira tukugoronzore. Yes, birumvikana yuko rero ibyo ari byinshi bikomeje kugenda bivugwa, ariko ibiri kuvugwa muri CNDD byo ugiye kubivuga bwakira bugacya. Ugiye kubivuga bwakira bugacya kuko rwose ni CNDD FDD yamaze kuba agatereranzamba ka nyina wa nzamba, kuko nk'ubu nimba abanyapolitike barimo indani batari kumvikana, abanyapolitike bari hanze yayo bakaba batari kumvikana, ibi ni bimwe mu bintu bishobora neza koreka igihugu kikisanga ahantu habi cyane, ndetse igihugu rwose bikarangira ibyacyo bibaye agatereranzamba ka nyina wa nzamba. Birumvikana yuko rero ari byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose binatangazwa, ari byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi rwose binatangazwa. Ahubwo ibi reka tubivemo gato duhite tugaruka ku kijyanye no kuba by'umwihariko hano uzakibira ariko mu gisagara cya Bujumbura hagerageje igitero. Nari mvuye rwose, nari mvuye mu bintu by'imijyi, ninjiye muri operation, nari babwira ibyano mu gisagara cya Bujumbura. Ni igisagara cya Bujumbura kugeza amazinga ku munsi w'ejo twababwiraga yuko hajyanwe y'ibifaru, nyuma yaho turongera tubabwira iby'ingabo za diporoyinzweyo zagiye mu ikamyo by'umwihariko zigera kuri 2. Ni ukuvuga ngo rero amakuru namaze kwakira mu nyemere mbabwire yuko iki gisagara cya Bujumbura benshi bashaka kugikoresha, ndetse isaha ku isaha kudeta cyangwa se ibitero bishobora kwaba, by'umwihariko bishobora kuba hafi neza n'ikibuga cy'indege. Ibi ni nabyo birimo biratuma rero by'umwihariko umutekano ukomeza gukazwa ku rwego rwo hejuru, ndetse ibintu uko bwije n'uko bukeye bikagenda bihindura isura, ari nako umutekano ukazwa. Aya ni amakuru yangezeho, by'umwihariko ndavuga ati uko byagenda kose ntabwo yabacikana. Abagerageje kuba by'umwihariko bakora ibitendo hano kugeza amagingo aya ni bamwe mu bantu batari bamenyekana, kuko iyi nkuru nayihawe n'umutaalamu rwose uri indani hano hafi y'ikibuga cy'indege, aho yanditse agira ati bwana Moses, igitondo cyiza, ndabizi mu kanya muraza kuba mutugezaho amakuru muduha idonido. Ati rero na hano i Bujumbura ntago ibintu byoroshye, kuko ibitero biremereye cyane byamaze kuba rwose bisubizwa inyuma, by'umwihariko n'igisoda cy'u Burundi, ndetse biranagaragara yuko mu gihe igihugu cy'u Burundi kitaba maso gishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Birumvikana yuko rwose ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi nyamuneka bifata indi ntera. Yes, reka iyo nkuru tuyiveho, ahasigaye rwose duhite tunyarukira mu yindi nkuru navuga ko iremereye cyane. Ni inkuru rwose yanditswe ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, nayo by'umwihariko y'ibijyanye n'ibitendo bikomeje kuba hano za Kibira. Ni Kibira kugeza amagingo ikomeje kugenda ibamo ibitendo mu buryo navuga ko budasanzwe, ndetse isa n'isa kikaba igice gishobora kuza n'ubundi gukomeza gupfamo abasirikari, kuko hari benshi bavuga bati ibi ni ibikorwa bikorwa n'abasirikari, ni ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorwa n'abasirikari. Abandi bakavuga atashwe reka ntabwo ari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorwa n'abasirikari, ahubwo ni ya macakubiri arimo indani mu gisirikare. Abandi bakavuga bati reka ni Red Tabara iba yakoze ibitendo, niyo iza igateza umutekano muke, by'umwihariko hano mu mashyamba za Kibira ndetse no mu bice bya ibigo byose bya gisirikare by'i Burundi. Ndibaza se Red Tabara ifite imbaraga zingana zite zo kuba rwose ibigo byose by'igisirikare cy'u Burundi ishobora kuba yagira gutya igateza umwiryane, igateza umutekano muke. Ariko hagati hari umuvandimwe wanyohereje inkuru ambwira ati yitwa ba General Prime Niyongabo babe maso, aba bagabo rwose bagiye bakomakomeye mu gihugu cy'u Burundi bashobora kuza kwicwa. Ni amakuru rwose yagezeho, nanjye ndavuga ati nyamuneka ntabwo nagenda nayabagejejeho, mba ngomba kuyabaha kandi nkayabahera ku gihe. Yes, birumvikana rero ngira ngo
turimo turanagenda tunagana ku musozo kuko iminota ndabona rwose yamaze kutujyana, by'umwihariko ndabona iminota yamaze kudufata. Icyo mugomba kumenya ni uko ibintu mu gihugu cy'u Burundi bitifashe neza, bazakibira naho ni situation ni hatari. Cibitoki naho ni uko rwose, cyitwa ivumbi rikomeje gutumuka, amasasu hato na hato arumvikana. Yes, ni byinshi cyane tugiye kuvuga bwakira bugacya, kuko ni byinshi cyane twavuga. Ahubwo yari Moses nk'ibisanzwe hano kuri Duniani Content TV. Reka tubashimire dusoreze aha ngaha, murakoze cyane.